خلاص به آلیکاریا مروی بگیجه غزه لحمو دنیای ده همان دمده مشاتل دار خستن پلاتفورما پشتوانیا فلسطینی جی لپایتخت انقره مشکه ارگانیزه کر. لبرچاو دنیای اسرائیل F-34 روزن کناب جنزاروک جنو پیروکال انسان بیگناه قتل دکه لچارالیین دنیای لدیجی ظلم و زورداری اسرائیل پروتستو و چالاکی تین کرن. یک جوانجی لانقره هات کرن. جبو قتلیان بین سکناندن دورپیچا اسرائیل خلاص بوه و آلیکاریا مروی بگیهجه فلسطین لحمو دنیای دهمان دمده چلاکوان مشیان. لانقره جی شاخا پلاتفورما پشتوانیا فلسطین مشک ارگانیزه کرد به هزاران انسان تبلی مشی بون. Yani ne ku Müslümanın? Dünyaya köyde ev katliam çevuna, disa, derketana sokağı, yürüyüş bikirna, pankarta bikirna. Ev zulüm, ev çiteku hatiye seri ve insana kuştuna bir çibune, çi gerekmiş bir gerek bir an evvel bütün uluslararası, Goraku, Türkiye uluslararası gerek ev kevne devri. Yoksa bir insanı fert olarak en vicdanı ve sadece rahatlatmak için mi livren? مشیج مزگفتا توبا آلتنوکی دست بکر و حتی بر آواهی بالیوز خانه امریکای دوام کرد. beştaran lüve deri daxuyani da çapemeniye. Mazlumun zalimden intikam alacağı gün zalimin Erdem İsmail Piçukli sernave zaroken Ankara metna ku buxwen nivîsî bû xwend û got bila zarok nemirin etim û sevî nemînin. Çocuklar annesiz, babasız kalmasın. Çocuklar yaşasın. Çocuklar ölürken Meş li ber avahiya balyozxaneya Amerikayê bi sloganên li dijî İsraîlê û duayên bona Filîstînê qediya.